Waktu 5. Sembahyang waktu 5 dalam perintah Tuhan kadu jelas rik nyata kidang galak kelanyan. Galak becong ram lupa merisok lima ingok mugeluk ia dirasa likut injuk serabok. Sangan rano di waktu terus kaya berjalan bugati ya bulalu injuk harus hilian. Setor mulang di tepa waktu ni kham mak sempat rano juga kak Jawa dalam sifat tabiat. Di subuh kemawasan minjak padu wawah turun nisai alasan mana mak kena gukah. Luhuk lagi mguai waktu kinjuk mangedok kuyuk ya dikacai likut bulalu jakok. Asah kuruk midigbi lamun na direlaya sampai lamban lupani kelom mawat terasa. Maghrib kebuyaan barong metik tahabu tekukoh keliwatan liu jak pukul 7. Isa mulai kedugok nguap-kuap mahuap kujok laju hinok minjak ya kinjuk nikap. Ano kadah gambaran buat rik palas nyata lain niat nyindiran pakai kaji neraga. Mula tulis teliu pakai ingok midiri mak napa madak tuju badan sai ngejalani. Ya Allah ya Tuhanku apuni sikam hamba setok hilap keliru lagi risok kedaya. Lambar 23 Juni 2022 Azwar Halim Putra Barnas mengenai Kinum Sakti Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat. Waktu 5.